Ja sam Bane Tomašević, a vi gledate najdivniju televiziju Hona TV. Kažu da treba znati izabrati u životu. Od toga često zavisi naš život. Danas u emisiji Ili naš gost, glumac Branislav Bane Tomašević. Dobar dan, Bane, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Idemo malo na pitalice Ili. Znači ćete se odlično, ne sumnjam. Mislim da mi to neće biti problem. Biće lakše nego nekako. Bravo, bravo. Mir u svetu ili mir u sebi? Pa mir u sebi, sebi sam najvažniji. Život je izazov ili igra? Igra. Umeti ili znati? Jel tu postoji neka razlika? Umeti. Opstati ili postati? Opstati. Svetska slava ili duple godine života, ali nepoznati? Duple godine života. Šta vam je važnije u životu? Raditi stvari ispravno ili činiti prave stvari? Pa ispravno. Večna mladost ili večni život? Večni život. Pokušati doživjeti neuspeh ili nikad ne pokušati? Pokušati pa i doživjeti neuspeh. Imati ili biti? Biti. To je to. Hvala. Hvala. Dragi prijatelji, bio ovo još jedno izdanje emisije Ili vidimo se na narednog susreta. Doviđenja.